Иртне вереню шуленже Шубашкар хулы жайынже сочиненезембе тепчев эжезен конкурса ергеленече. Унда тваты вумбермеш классенже веренегензем худшынна. Тюрезем шыралы ытла эшпе балашна. Шендерюшесене балартна. Везене Чуваш республикин наци вулавыжынже числарыш. Врендегензем тавана тианни бекех ачаран кулен сываплы шиндума тырыжаща. Чунчерене хыват парса шелдарзем таранах шеклеща, ачари пулдарулыха дыландараща. Ырылыхне, ыжылыхне, юрадовне гура, пөлі шүртне чубаганзем врендеген батне турдынащеде. Шыбах чунне барса ишлегензене мухтазада числаза Шубашкарды шкулзенже спухаганзем сочинение жерна. Хыш першем ере врендеген еже ехран еха кучса бырать. Кунба кызыкланса амырдава хучынаганзем тепчев дедуна. Теп хулари вадарвищем шкулда вренеген Максим Козлов вара аслам жишинчен шерса тюрезене телендерня. Манын вада азане бур, вол херегиге жул шкулда ішлене, пушламыш классене врентне. Тезе калариде шавтемы шавдерепиде интереслендерзеяджа, шавын бада и бир, шав педе материала пухса, Надежда Андреевна ба калажу иртерзе, он жинчен сочинение ширас тезе палыртырмар. Бір-бірі жалла илме ана пұрны шәкіртмешінна врендеген керлі. Самана ошын забынымай вара пөлі барагансем орықлана шыжы. Малдан хеврендеген земге, хал хеврендеген земге палах візем пурде ширип ыйдашы. Кашны ажа хыйн предметне тарынын врендердезе. Она тарыннан пөлу илдір тезе тұрыжашы. Иртне врендеген бе, хархи врендеген шагын бек бірбекліге тезе жұтладып. Максим Козловын шыбақ шак өшішін тернеде. Түрезен пықсадуқ нәшсенше ажасын юрады весізенет. Візем пурде хыйне еверлі. Тарында терлі жуғышла. Шындерушесен өшесенбе врендеген пуласлыға дываганы шин кінегере балашма болад. Татьяна Матросова, Ольга Пырычкина, Сергей Емельянов, Чувашин, Нац телевидение.